E mihi ana te kōhanga reo I te 32 miliona tāra, kua tukuna nei e te kāwanatanga ki a rātou. Hei tā te minita I ngā take mātauranga Māori a Kelvin Davis, ko te ngako o tēnei pūtea nei, he hia no te kāwanatanga ki te whakamānawa I te wāhanga nui ki te kōhanga reo, I roto I te whakarauoratanga o te reo Māori. O tira ki te whakatikatika hoki I ngā uatanga o te mahi ki te kōhanga, pēnei te iti o te utu me te iti o ngā rauemi. Anei rā te pūrongo a Eruwerere kura. Ko mātou tēnei, ko ngā mokopuna e tū atu nei. E tū tamariki mā, me huro ka tika. Ko ngā mokopuna I konei, ko te apopotanga o te reo. Nō reira, I roto I rā whakaaro, he rangi whakahirahira, me tika ka huro o tātou. Kei te whakanui rātou I te pūtea whakangao hou. Kua roa te koanga reo e tatari ana mo tēnei rangi, tēnei pūtea 32 miliona tāra, hei āwhinatia rātou I roto o rātou hangarau, ngā rorohiko, te whakatika I ngā whare o ngā kohanga reo kia tika te utu mō ngā kaimahi. Kato haina tawa pūtea 32 miliona ki ngā wahanga e toru. E rua me te haurua miliona tāra mō ngā mahi hangarau. E waru me te haurua miliona tāra hei whakatikatika I ngā whare. E 21 miliona tāra kia piki ake tūtū a ngā kaimahi me ngā kai tūao. E hari te mea pohara mata o te whānau nei, ki katoa te ore I te aroha, I te manaki nui, I te reo anō hoki. Me te mea hoki kua tau pēr mātou e whakapono ana ki tēnei mea te living wage, no reira kai te utua kētia ngā kai ako ki tērā. Tāpiri atu ki tērā, ko tīmata te mahi whakatau I te kreme, kua roa nei e tārewa ana. Our kohanga reo have had to endure hardship. The tribunal acknowledged that we were neglected by several governments for our 37-year existence, and today marks a beginning to finding a resolution to some of those recommendations made by the tribunal in 2012. He mea tika mō ngā tamariki Māori kia tupu ake ai I roto I tō tātou reo. He mana anō tō ngā kohanga reo. Haunga rā te 32 miliona tāra, ko te mea nui ki ngā kaumātua, ko ngā kupu a te minita. Kua rongo mātou mai te karauna, he mana anō tō te kōhanga reo. Rereke no atu I ngā mana o etahi atu kaupapa ako kōhunga, ko iano tōna he motu hake. Kua roa mātou e tatari ana kia rongo mātou I tērā reo. Kua huri mai te kāwanatanga me te ki atu ana, kei te kite atu I te pai o te kohanga, kei te kite atu I te pai o te reo. Me te mea hoki e marama ana te ao anui nei, mei kore ngā kohanga ka kore pēa te reo Māori e rere pēnei ana. Mā te huruhuru ka rere te reo. Iriwere kura te karere.